Suštinska samouprava i Srbija jednakih mogućnosti osnova je programa stranke Zajedno za Srbiju. Ova politička partija formirala je inicijativni odbor i u opštini Bujanovac. Predsednik inicijativnog odbora Zajedno za Srbiju u Bujanovcu Kirča Veličkovski rekao je da je cilj stranke da svakom pojedincu omogući da sam radi i zaradi. Mora država da spusti vlast na najniži nivo odlučivanja, da natera ljude da probude svoj preduzetnički duh tako što ćemo nagraditi njihov rad raznim beneficijama od strane države. Da li to bile niže cene? Član inicijativnog odbora i narodni poslanik Boško Ristić istakao je da je osnova programa stranke Zajedno za Srbiju decentralizacija. U Srbiji postoji velika razlika između bogatog severa i siromašnog juga, naglasio je Ristić. Vojvodina koja ima sve institucije, koja ima budžet, koja ima svoju vladu, Beograd koji ima direktno birane predstavnike, koji ima gradonačelnika, koji je izvršna vlast, ogroman budžet za svoj razvoj i ostatak Srbije koji nema ni svoje ime, nema svoje predstavnike, nema svoje institucije. Zajedno za Srbiju želi da stvori nekonfliktno društvo koje garantuje vladavinu prava i socijalnu odgovornost. Predsednik stranke Zajedno za Srbiju Dušan Petrović istakao je da su za napredak zemlje važne 3 stvari: samouprava, solidarnost i Evropa. On je dodao da proces odlučivanja moramo da spustimo na još niži nivo. To je ideja da vas pitaju, da odlučujete. Da odlučujete o važnim stvarima, ljudima je bitno da odlučuju o svemu što im je važno u životu. Odlučuje se obično o parama. I kad je budžet daleko od vas, onda ne možete da u suštini donosite odluku o tome šta je bitno, šta ne. Ali ne samo o novcu. Nije suština odlučivanja samo novac. I pravila su važna. Do sada je ova politička organizacija formirala oko 50 odbora, a u planu je da se odbori formiraju u čitavoj Srbiji.